India ram hian tuna hian in do thlawna chi hrang sang ni zani somni pakua anei meka heng zinga hian suthar TMKI le the salt rafal hi anei that ber ani ome mitam jok chuan rafal hi India in do thlawna chuan a thaber le changkang berlot lak ni in an ngai rafal hi van borok sanga melma te beina tan arin tlaka leilam bein atan a chhorna om em Indo long bein atan a man tlak poka nuclear ral thuam chelek tu atan a chuan om em mel mate chevel thi thlain atan a man theya mel mate ral thuam le technology ti buai tu atan a tangkai box sia wangin na sang thok thei multi role fighter ti ani tin rafale hi 4.5 generation aircraft ni angai ani India indo thlona changkang le a in hana bulpui rafale hi a chanchin tlang pui lo soi ila a mingpum chu the salt rafale ti ani a friends ram chhul chuak ani the salt aviation company in an siam ani a engine pahnih aneya luipui peng ang mai in thlai hlup mai anei bok na chikhat aya tam thok thei tura duan ani rafale hi kumsang ni palia tangkhan friends long sipai ten an hmang tana kumsang ni paruk atangin friends thlona sipai ten an hmang vele bok rafale hi avoi khat thloa na chikhat aya tam a tho thea wangin indo thlona dai zai omni role fighter emo multi role fighter ti in emo an ko nge a pian hmang soitawngin rafale hian luipui peng thuam ang mai a pian hmang nei thlahlai pahnih aneya a tuan tirang turin a thlahma a hian thlor toy te pahnih anei bok a siam na man ruwa za somsari hi composite material ani a hei wang hian a zan pha em ani pilot omna cockpit hi dar thalang chikhat polycarbonate manga tuam ani a pon lam chiang takin alang tlang thei vek ani cockpit a hian kan phone screen aya changkang dai digital display hrang a oma pilot in a ring ti hervak vak ngai lova zau tak a hmu theina tan head up display a awm bawk hands on throttle and stick a awm bawka hei hi awm zia ber chu me tur hrang me kwal duat ngai lovin thlawna khalna fonga khan thlawna khalna thunun na le inven na le ral thuam thunun na zong a awm hal vek tina ani hei hian pilot chet vel atirang hle ani du huna man turin khoi ti zau tur le tinuam thei tura khum tur helmet mounted display system a awm vek bawk a engine din hmun tlang pui kan soitawngin engine pahnih aneya a engine hi snecma M882 turbofan engine ani engine pakhat hian tinun ani vele nekna tha na tak kilonewton somsari panga lai asiam chuak thei ani rafale hi relate 1.8 laya chakin a thlok theya chu darkar khat chungin kilometer sang ni zani somni pahnih zet a thleng man tina ani van boruaka fit singa zeta sanga po buai map lovin aleu ziai theya melma bein kilometer sang thum zasari huam chung atuam chuak zak thei bok thiamna lama thuam ani dam rafale hian radar chikhat RBE true AAAE radar aneya chuan van boruak le leilama melma te chena tam tak fia takin aman ngal vek thei he radar khol na tho hi melma ten an ron ti buai lo nan technology changkang taka ven ani bok melma te radarin aman don lo hriat tirna turte melma te bom mit nei missile lo bum na tur le missile thlok mu chua zung na turin spectra electronic warfare a awm boka hei hian rafale indo thlawna changkan zia tar lang chiang hle ani he spectra hi khovela electronic warfare changkang berpol ani ri mek nge melma thlawna man turin front sector optronics FSO anei bok melma laka mani thian te hriat hran atan data link le airborne warning and control system changtlung taka thuam ani bok ral thuam a pai thei zong rafale hian ral thuam chi hrang pai na tur point som pali aneya long sipai te man tur big rafale ero chuan som pathum anei ral thuam hi wa in ton kwale achan ve zeta rit apai thei van boruaka melma indo thlawna kap turatan mika mikiar emo BVR missile emo apai thei van sang atanga leilama melma kap turin scalp EG cruise missile te AASM le GBU series bom apai thei bok melma longka chiat na tur exocet bom apai thei bok nuclear missile ASMP pai thei tura siam ani a laite chikhat thar TMM GIAT apaya
hei hian 30 mm alian silai mu a hmanga voi khata muza somni panga a thun thei rafale su hnuro puite Afghanistan, Libya, Mali, Iraq le Syria te helbeina tan alo che chuak to a arin tlak zia hriat chian ani a hna a hlen zia te atumak aka thel lo zia le arin tlak zia te chu mithiam te sei war ber pakhat ani rafale chi hrang hrang te rafale hi chi hrang pathum a oma chung te chu rafale si hei hi engine pakhat nei ni in air force man tur bi ka duan ani rafale b engine pahnih nei ni in air force te training na atan le hmel ma bein atan a duan ani rafale m engine pakhat nei ni in long sipai te man tura duan ani a indo long liana tum thei tura abik taka duan ani India le rafale India hian tuna hian afa in rafale somthum paruk alei to a akuta a om mek ani heng somthum paruk zinga hian somni pariat chu engine pakhat nei chi ani a pariat ero engine pahnih nei chi ani April sang ni somni panga a khan long sipai te man tur bik rafale somni paruk lei phalna a sign fel bok India hian France atanga rafale a leite hi tlemin a thuam bela Israel siam das helmet amanga Indian IFF and communication system in a thuam bok mun vote em ale mun sang le boruak pan na hmuna po a man thei turin technology a thuam bel ral thuam meteor BVR scalp missile le atum thel ngai lo hammer bomb pai theina turin asiam thabok nuclear ral thuam pai bel thei turin asiam rembok India hian a rafale thlona te hi Ambala le Hasimara airbase sa ada rafale lei ve turam dang te rafale hi asiam turam France baga India Egypt Qatar Greece UAE le Indonesia ramten an hmang ve meka tarlan to angin India hian navy te man tur bik somni paruk le atum mek bok